iramutwaye umuyovu dore ngiyo vewiti do turi mu biryogo iramutwaye dore ngiyo vewiti rwose. Ndizera ko mumeze neza cyane mwese mukomeje kudukurikira. Iyi ngiyi yitwa Iragwa Info. Wamenya mwiza rero tubagezaho amwe mu makuru y'imikino agezweho neza cyane kabisa. Uyu munsi turaza kwibanda cyane ku matransfer mu ikipe ya APR FC, ni ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda bahita nyamukandagira abafana bayo. Iyi kipe rero haravugwamo amatransfer arimo ayagiye arangira nubwo bo batarabikiraho umucyo. Nyuma y'uko iyi kipe yaje kuba isezerera abakinnyi bagera kuri 6, ibyo ntago nza kuba mbigaruka. Icyo ngiye kuba ngarukaho ni transfer yaje kuba iza kurangira y'uwitwa Hakizimana Adolphe. Uyu yari umuzamu w'ikipe ya AS Kigali, ariko umwaka utaha shampiyona araza kuba agaragara mu ikipe ya APR FC nk'umuzamu wa kabiri nyuma y'Ishimwe Pierre Mario, cyangwa bikaza kuza nk'ibyicurika. Uyu nguyu akaza kuba ariwe muzamu wa mbere, uwitwa Ishimwe Pierre Mario akaza kuza kuba ari umuzamu wa kabiri w'ikipe ya APR FC mu mikino nyafurika ndetse na shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda. Nizere ko wamaze gukanda subscribe. Nimba utarakanda subscribe ibuka gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana bwa buri munsi aba makuru tugenda tukugezaho ndetse n'ibitekerezo ugenda utanga nabyo bikaba ingenzi cyane kuri twebwe. Rero mu ikipe ya APR FC haravugwamo iki ni transfer y'uwitwa Hakizimana Adolphe. Uyu musore abenshi bamumenye cyane ubwo yarageze mu ikipe ya Rayon Sport akaza kubagiriramo ibihe byiza, ari nabyo byatumye yivamo akaza kwerekeza mu ikipe ya AS Kigali. Uyu musore atangira umupira we nk'ubwo twavuga aho yamenyekanye cyane ni mu ikipe y'Isonga. Yaje kuba ava mu ikipe y'Isonga aza kuza kuba yinjira mu ikipe ya Rayon Sport yakinnyemo igihe kitari gito, ndetse akaza no kuba ayifasha ibintu bitari bike cyane kabisa. Yaje kuza kuba ayivamo ku mpera z'amasezerano ye maze yerekeza mu ikipe y'abanyamujyi ya AS Kigali. Yaje kuba akinira AS Kigali ngira ngo ni sezo zigera kuri 2, aza kuza kuba ayisohokamo ari nabwo asohotse muri ikipe yerekeza mu ikipe ya APR FC. Dutangira iyi nkuru nakweretse video bavuga bati dore ngiyo iramutwaye vewiti. Abaje kuba bakunda gukurikirana cyane ibyaranze iyi mercato mu ikipe ya APR FC uraza kuza kuba usanga iyi modoka niyo itwara abakinnyi bagiye gusinya mu ikipe ya APR FC. Nimba wibuka neza video nakweretse, iyi modoka niyo yatwaye witwa Bugingo Hakim, bivuga ko agiye gusinyira ikipe ya APR FC. Naho bidahagije iza kuza kugaruka itwara witwa Haji Iraguha, nawe bivuga ko byarangiye ko yasinye ikipe ya APR FC. Imodoka rero ni nayo yongeye gutwara Hakizimana Adolphe, umuzamu wa AS Kigali, ariko ku musozo w'amasezerano akaba azakinira ikipe ya APR FC mu mwaka utaha wa shampiyona. Uyu Hakizimana Adolphe agiye guhatanira umwanya n'uwitwa Ishimwe Pierre bakunze gutazira Mario, nyuma y'uko witwa Pavel Nzira asezerewe mu ikipe agasigaramo Ruhamya Nkiko Iva. Ubwo urumva ko ari abanyezamu batatu bagiye kuza kuba bahanganira umwanya wo kubanza mu izamu ry'ikipe ya APR FC. Tutwarira rimwe n'amakuru yo mu ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC yaje kubisezerera 6 narabakubwiye rero baje kuba babatumira ndetse baranabakira neza cyane, babaha amarelease letter yabahamya ko nta masezerano bagifitanye ni ikipe ya APR FC. Barangajwe imbere na Nzotanga Fils bakunda gutazira Nzonzi wakinaga ku ruhande rw'iburyo. Shimirimana Ismail Pichu byavugaga ko yabonye ikipe mu Barabu, nawe rero ari muberetswe umuryango mu ikipe ya APR FC. Mwita Kwitonda Ale mukunda gutazira Baka, nawe ari mu batandukanye ni ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasimitoto. Bamwita Pavel Nzira, nawe bamubwiye bati wa Munyakongo Brazzaville we yakoba ushakira amaramuko hirya, kuko ahangaha ikitwa umwanya gikomeje kuba ibamba. Babwira uwitwa Victor Mbaoma Chukwemeka, uyu ni rutayizamu wo Munyanigeria waje mu ikipe akaza kuba aba meilleur buteur wa saison imwe, aho yanganyaga ibitego na Ani Elijah, akaba ari rutayizamu wari wabugeze, ariko magingo yanga akaba barizwe mu ikipe ya Police FC. Aho rero nawe ari mu bakinnyi baje kuba berekwa umuryango, barabwira bati mwarakoze cyane kuba mwaraduhaye service mu gihe twari dufitanye amasezerano ariko nta masezerano muza kuba mwongerwa. Ibyo rero biravugwa ko baza kuba babisikana na Iragwa Haji, uwitwa Bugingo Hakim ndetse n'uwitwa Hakizimana Adolphe. Izo ni transfer ivuga ko zaje kuba zirangira kabisa, ahubwo hari izindi transfer za barutayizamu zikiri mu nzira kabisa mu minsi mike cyane rwose. Ikitwa
ariko amakuru y'ubwino ngo muraza kuba muyahabwa 5-5. Ikipe ya APR FC iraza kuba ihagararira u Rwanda mu mikino nyafrika ya CAF Champions League, ndetse kandi baraza kuba bahagararira ikipe nk'ikipe ya gisirikare, baza kuba bakina shampiyona y'iciciro cya mbere hano mu Rwanda kabisa. Ubwo urumva ko icyitwa abakinnyi cyo barakinjije. Andi makuru rero ari kugenda avugwa muri Nyamukandagira mu kibuga cy'Karasi Mitutu, n'abantu ari kugenda bibaza impamvu uwitwa Richmond Rampte, uyu ni umumediateri w'ikipe ya APR FC n'umunyegana bamukuye muri Ashanti Kotoko, bibaza impamvu atasezerewe kandi nawe adakina. Bamwita Mamadou Ramin Ba, wazonzwe n'imvune nyamara no musore wazanywe witezweho byinshi. Niba baribaza bati ese uyu nawe ko nta mwanya ahabwa wo kujya mu kibuga, kuki bataje kuba bamusezerera cyangwa ngo baze kuba bamutiza kugira ngo ibintu bize kuba bigenda neza cyane. Haba abafana haba abayobozi b'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga bahize bati intego ni amatsinda uyu mwaka rwose, kuko ikipe yo ikomeye biragaragara ko ihari, kimwe n'abandi bose baraza kuza kuba binjira muri ikipe. Uraza kuba wongeraho uwitwa Hakizimana Adolphe, umunyezamu w'imyaka 23, kuko bakubwira ko yavutse mu mwaka w'2002 kugeza magingo yanga. Rero ukaba wumva ko afite imyaka 23, nawe araza kuba yiyongera ku basore baraza kuba bahangana muri ikipe ya Rayon, mu ikipe ya APR FC. Muri Rayon Sport ibisa nkigura nigurisha birasa nkaho bituje nyuma yo gusinyisha umukinnyi umwe, bakomeje kugenda barambagiza abandi ku ruhande kabisa. Nta kigaragara gikomeye kiraba kuri isoko ryo kugura no kugurisha hano mu Rwanda, usibye icyo bita ibihuha n'ubundi nabyo biryoshya amatransfer biri kugenda bivugwa hirya no hino. Nta kidasanzwe, nta gikomeye kiraba mu isoko ry'igura n'igurisha cyane hano mu Rwanda. Reka rero twebwe tugumye dutege amaso uti ese bizaba bigenda bite, izi kipe ziziyubaka gute, cyane cyane izi kipe zizasohokera u Rwanda mu mikino nyafrika, naho ibindi byo uzajya ubikurikira hano kuri Iragwa Info. Haba buri munsi hano buri saa tuba duterekaho ikiganiro, cyo usabwa no kuza kuba wibuka gukanda subscribe, ndetse ukajya utanga n'igitekerezo cyawe, like yawe nayo ikaba ingenzi cyane kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka twebwe rero twongere guhuza mu masaha uko agenda yigira imbere, uko amakuru agenda azamuka kabisa, niko natwe tugenda duterekaho ntacyo kwikanga gihari. Iyi ngiyi bayita Iragwa Info, of course buri kumwe na nyiramakuru kabisa, nyiramakuru ubu guterekeraho buri kanya, ninjye uba ukugezaho ibintu byose cyane. Reka twebwe twongere guhura ubutaha, ngushimira cyane wewe wabanye natwe, wadutije umwanya kugira ngo tukubwire iby'itransferi ya Hakizimana Adolphe mu ikipe ya APR FC Nyamukandagira mu kibuga cy'Karasa Imitutu. Ngusaba ngo ujye ukomya udukurikire, jugumya ubane natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka rero twebwe ibiganiro nk'ibi ngibi akagaruka. Wakoze cyane, uri umuntu w'umugabo. Ciao ciao.